tema tulang. Kami pero baru tunggu kamu mano. Ya anak siap kangen. Ditunggu masih anaknya. Anak si nomor 2. Anak si nomor 2. Borussia kangen. Borussia nomor 2. Borussia nomor 2. Borussia nomor 3. Parkompom tupa hopuana. Parkompom tupa hopuboru. Parkompom tupa hopuboru. Saya ada mewakili nama Marangi, siapa bangun. Mewakili Siani Botona. Iya, diuduti mamu saya siap bona tulang. Jadi langsung Pak, musik jalan terus, langsung Pak, siap bona tulang. Anak siap kangen. 5. Anak siap kangen, 5 dong. 5. Anak siap kangen. Anak di Barcelona. Iya, Persadamon tu anak ni Damangon. Persadama tu anak ni Damangon. Persada tu Boruna. Tu Boru. Persada tu Pahopuanak. Persada tu Pahopuanak. Persada tu Pahopuboru. Persada mau dinamarkan Marangi. Namaraka Marangi. Ya, di Somba tu lah. Baru osya kula-ula na poso.
Jadi ya setelah juto muse ulos yan hula-hula na poso. O maning. Ya. Helani Margamanik. Helani Margamanik. Ya. Perseda Mall. Itu nomor Maranggi Helani Manik. Iya. Baru Persada muse itu boto ni Helanawi. Perseda Mall di Hamuburu. Persada muse itu baho pusi anak-anak doh baho pusi boru. Digabung paho pusian anak dosa guru. Baho pusi anak-anak doh baho pusi boru. So maksudnya. Horas. Oras. Wah tulang siya kami mah.